Taytay Palasan nga awan pulos nobyo na kasla di makaana apusa. Daytay met baro nga awan pa'y nobya na kasla suadi agdal na. O na desgrasya ay pa'y tigasat na timantay baro embalasan nuisot mabatenan ay delikado Imala street peligroso uray bakit wenno balo ketawan pa'y lumayo. Adi mayat kan tapadas padasen taman iyakin na yan aya kasamgitan. Mano jak kayat di makipinpinadas ngendo pay swem mayata Ayak mamayat tarik nam kentuirik na jadin na yaket na imas kasla bomba ni raksa ay bomba kabut puteng dat diugma ngenuitan kay kayatra na imas kan di bomba. Mayat kan tapadas-padasen taman iyagin na yan nasan kita ayag mamayat tarik nam gentuirik na jagin na yaket na imas kasla bomba ni raksa ay bomba kabut puteng dat diugma ngenuitan kay kayata naimas kan ti bomba.